دگل نزیک بونا جوانا هلبجارتنین پینجی ماها مجداری سروکاتیا امریکا بربجار نقشه و پلانین خو بو چاره سرکرنا آلوزی نافخو سیاستا درو لبردم دنگدران داتنن. جواکا کردان واکو تفایا جواک دین دناف امریکا دا بجبونه که بخواه دبینت لدما بحثا هلبجارتنین سروکاتیا امریکا یا به ساله دناف برا بربجار ديمقراط جيگرا سروک کمال هارس و بربجار کوماریان و سروک بره دونالد ترامپ تکرن. ترامپ ناتوانێ وەکو پێویست لەسەر سیاسەتی دەرەوە قسە بکە و تەنها لەسەر کۆمەڵی بوختان لەسەر کۆمەڵی گفتوگۆی زۆر بێ سەروبەر زیاتر پەیامەکانی خۆی ئەگەێنی و پەیامەکانیشی زیاتر باز لە نەزەریاتی تێگەیشتنی سیاسەتێکی ناوخۆیی بێبنەما ئەکا لەسەر ئەوەی کە دەیەوێت چی بکە لە ئایندەدا. بەڵام ئەوەی کە لەسەر تێڕواینەکانی من بۆ دەربڕینەکانی کەماڵە هەر زیاتر هەستەکەم بەو تەجروبەی کە لەگەڵ جو بايدن لما 4 سال رابردوتا او پروسیسی که پیک و کاریان سر کردو منهجی پروگرامی سیاسی استراتژیکی بونا و امریکا بیا خود دروی امریکا هست کم زیاتر لو تیگشتو که ابی دموکراتیکان چی بکن چی بونا و امریکا و چی لگو دروی امریکا. یک جبابتین هر گرنگ یا بانگا هلبجارتنان پرسا آبوریه گل دما چند سالن بوری گرانیه که زیده کفتیه دنا بازارین امریکا دا دگل لاوازیا پیدابونا درفتین کاری. دنگ در بگشتی و دنگ در این کرد آرا بردویا هر دو بربجاران دوار آبوری دا بگرنگی دبینن. زیاتر ترامپ ترکیزی لسر اویا که زور لخلقیش امریکاش بیوایا که ترامپ بهوی اوی که لبواری اقتصادیه کسی که خوشی لبواره سرمایه‌داره و سرمایه‌داره کن زور رولیان هی لامریکا با گورانکاری آبوری پیان وای که اگر اول بجرن ابیتا گورانکاری کی گوره لآبوری امریکا و هنک پی وای که حواسان اقتصادی یا آبوری رونا امریکا دیموکرات کانش که هاتون تصحکم هیچ گورانکاری چوانه بیندراو که بگرد لزور رو لروی اکونومی لزور رویترەوە گۆڕانکاری زۆر بووە کە بگرە بەرەو دواوە چوین بەرەو پێشەوە نەچوینە. دگل گرنگی ڕەوشە ئابووری بوو دەنگدەران لە سیاسەتا دەربە یا ئەمریکا و بتایبەت دڕۆژەبا ئیرودا و گڕبوونا شەڕێ ڕۆژهەڵەتا ناوین و شەڕێ ئوکراینە و بەرسینگرتنا باندۆرا چینێ جەهێکێ دنا بیرۆ بۆچوونا دەنگدەراندا هەیە. لدرو امريكاش خود دزاني كسياسه ترامب سياستي زور جوازه يعني سلبني منهجي سياسه كيتنا لقى جمهوريكاني شاوكو سياستي بيشكوينه وشي بو جور بوشي بو اواني ترك لرابردو داكاريان كردوا وابينم كمالا شيء بو بك اشتي دروس قال الولاتانا زياده الاستاده لبروي تو غداري بالانسي الصيني لدنيا دا كبرو اراستيكي غورد الروي وخريكا حلفي غورد دروس تبين بين الصين وروسيا وكوريا باكور وهندي الولاتاني تر اما لباني لصالح امریکانه به بگشتی. هرچند لگور نقشه هلبجارتنان پرانیا ولایت امریکا دنابرا دیموکرات و کوماریان دا بجبونه. لحف ولایت بریار در که نه کومارین و نه دیموکراتن ده بربجره که بو 4 سالین سروکاتیا امریکا دستیشان بکن. خالد فتاح دنگ امریکا.